Sifundele izwi laNkulunkulu incwadi yokugcina ku-Old Testament, incwadi yaMalaki. Sofunda ku-verse number 1 to verse number 3. Isihloko sithi uthando lukaJehova ku-Israyeli. Isiprofetho izwi likaJehova ku-Israyeli ngesandla sikaMalaki. Nginithandile, usho uJehova. Nokho nithi, usithande kanjani na? U-Esawu akasiye umfowabo kaJakobe na? Usho uJehova. Ngamthanda uJakobe, kepha u-Esawu ngamzonda, ngenza izintaba zakhe incithakalo, nefa lakhe ngalinika amakhanka asehlane. Uma u-Edomi ethi sichithiwe, kepha siyakubuye sakhe izincithakalo, usho kanje uJehova Sebawothi uthi, bayakwakha bona, kepha mina ngiyakudiliza. Babizwe ngokuthi umkhawulo wobubi, nabantu uJehova abathukuthelelayo kuze kube phakade. Amehlo enu ayakubona, bese nithi, uJehova uyakuba mkhulu kudlule nasemkhawulweni kaIsrayeli. Kuyimvelo kaNkulunkulu ukuthi isono uyasenyanya babusezulwini. Kusemvelweni yakhe ukuthi akakwazi ukubhekana nesono noma kuhlala la nesono khona. It is God's nature ukuthi he hates sin. Abapostoli bathi nibantwana bokukhanya, hambani ekukhanyeni, ningahambi ebumnyameni, bezama ukuthi ungahambi esonweni. That is the message abantwana bakwa-Israyeli bekhule beyizwa. Mhla u-Adam na-Eva edalwa ensimini, kwaba nemingcele that they should not trespass, they trespassed. Kwaba khona okuveza ulaka laNkulunkulu mayelana nesono. Bayisizwe sebephumile ezweni lokugcina, bayisizwe behleli, uNkulunkulu batshalile njengomvini esizweni esibusisekile saka-Israyeli. Sabe sebeyona phambi kaNkulunkulu. uNkulunkulu olwaneni lakhe wabanikela umaBhabhiloni, abulala abantwana, abulala obaba, abulala amabutho, adiliza ugange laseJerusalem. Bangena ethempelini elingcwele laSomandla, bokhela ngomlilo, bechitha i-altar nabo konke. Bebethatha bebophene izandla, uboshwe ngentambo omunye ulandela umfowabo noma unkosikazi wakhe noma ubhuti wakhe nabantwana bakhe, beqhutshwa njengemfuyo, besuswa esizweni sakubo la uNkulunkulu ebetshale khona, ebasephula uNkulunkulu ngamandla emaBhabhiloni ngenxa yesono, ehamba nabo ayezweni abangalazi. La khona mabefika khona asekho isiHebheru ulwimi lakubo, sekunolunye ulwimi elikhulunywa lapho, ayisekho imisimamo yakubo, sekwenziwa ezinye izinto lapho. Abasabuka njengamadodakazi namadodana kaNkulunkulu, sebethathwa njengabantu basogwadule, sebethathwa njengabantu abampofu, sebelahlekelwe ivalue yabo, belahlekelwe isithunzi sabo ngenxa yesono. uNkulunkulu ebahola nesandla esinensimbi, ebabambe ngolaka lakhe uNkulunkulu ehamba nabo ekudingisweni. Bephela endleleni bafika eBhabhiloni abanye, kodwa kwaba nensalo ekhona lapho. Abantu abangana amayinkulungwane eziwu-50 ababuyele emuva mhla sekufe inkosi ebeyikhona, sekuphethe enye inkosi ezweni. Yathi uma seyiphethe le nkosi
bafika khona ubathola sebamise kahle abalevi beqala behlatshwa imihlatshelo abalevi bayaqala bayakhonza ebandleni emakomiti ayasebenza zonke izinto zibe kahle nganasi isikhathi lakhona umprofethi ekhulelwe ngaphakathi ekhulelwe iy'ndaba zasezulwini azize lento athi angikwazi ukuthula behleli kahle ebuye ekudingisweni basenjabulweni izinto zibahambela kahle yebo inkazimulo yalithembele lakhe waSolomon alinakulinganiswa naleli abalakhile yebo isimo somnotho ka-Israyeli asifana naleli esikhona sanoDavide yebo inhlalakahle ka-Israyeli ayiyinhle njengoba okhokho babo babehamba bethembeka phambi kaNkulunkulu kodwa khona kunemvuselelo ngoba sebabuyela ekhaya kunemvuselelo ngoba babuyela endaweni yesethembiso kunemvuselelo ngoba bebuyele la umelusi ebebusela khona kunemvuselelo ngoba yena umelusi wabo uyabuya uhlumelisa ihlumelo kaJesu iyahluma kuyaqala phela izinto ezintsha bafika ngaleso sikhathi leso nangabuza nangabe ngoyintatheli fike yabuza ukuthi sinjani isimo saka-Israyeli bazothi siphila kahle asicindezelwa ngumuntu iy'ngane zethu zifunda ngolwimi lethu sikhonza uNkulunkulu ophilayo yini okunye singakufunda bakunemvuselelo ka-Israyeli kwenzeka kahle uyafika uMalaki ingcebo kaNkulunkulu sifundele verse 1 yena yedwa izwi likaJehova ku-Israyeli ngesandla sikaMalaki izwi likaJehova lithi lona elami the oracle of the word of the Lord to Israel by Malaki lithi leSwati isambulo saMalaki kodwa ngilandela isindaba nayo the oracle of the word of God balithi leliza uNkulunkulu isambulo eleSwati lithi isambulo elesiZulu lithi lizwi elesilungu lithi it is an oracle lababhali lento abazama ukuyiconveya le message abazama ukuyiconveya nathiwa is an oracle lisho umthwalo ebhedi lisho umuntu onomthwalo osindayo angikhulumi nomthwalo ohlele emahlombe nje kuphela ngikhuluma ngomthwalo umuntu under pressure ngendlela emangalisayo ngaphakathi internally angabona umuntu kodwa kunomthwalo la ngaphakathi emahlombe akhe akakwazi ukunyakaza akakwazi kwenza lutho ozosusana umthwalo kodwa akhulume lelizwi uthi yena uMalaki this is an origin lo umthwalo is a burden upon my shoulders lengaphakathi emphefumulweni wami angisakwazi ukuhlabelela angisakwazi ukusakaza angisakwazi ukwenza noma ngabe yini ngoba kunento evalekile ngaphakathi kimi there is a burden upon me. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen.
izindaba nemfishakalo zasezulwini. Uya ku-Israyeli ngoba iyodwa into ayidinga ko-Israyeli uhamba kahle bephila kahle kodwa uNkulunkulu wehle ezulwini ngezwi kwehla ngezwi. La sifunda khona imessage yamalaki intshumayelo yamalaki uphethe intshumayelo eziwu-6 umalaki zonke zihamba nge-order efanayo. Ufike ababekele ukuthi uNkulunkulu uthi abese bayaphendula baphendula kodwa thina sithi abese uNkulunkulu uyayivala inkulumo ngempendulo yakhe abese uyayivala yabavuka batshela ukuthi uthina uNkulunkulu I have loved you. Mina ngithandile. I have loved you. Mina ngithandile. Bayabuza usithande kanjani? Bayabuza usenze njani? Usithande kanjani? Ebaphendule uNkulunkulu ngithande kanjani? Ebuye uNkulunkulu, you don't worship me ngendlela yakho. Abuza ukusho ukuthini abese uyabachazela. Andlula abatshela ngemishado yabo ngendlela beyiphatha ngayo babese bayamphendula. Endlule batshela ngokweshungu ngendlela benza ngayo babese bayamphendula. Sisebile sebe kanjani? Verse number 2. Thandile usho uJehova nokho nithi usithande kanjani na? Jesus U-Esawu akasiye umfowabo kaJakobe na? awume khona la. I have loved you. Hey. Yabona abantu abakwazi ukulimala. Ngisho umuntu okwazi ukulinyazwa. Kuba ngani ukuthi lowo muntu uyaphinda khona lokuthandeka. Ngisho umuntu okwazi ukwenza njani ukulimala. Ukancane ukuthi abese akwazi ukuphinda akholele ukuphibaza ngane. Labantu bahambe edingisweni ngenxa yezono zabo. There was no injustice phambi kaNkulunkulu. Behamba ezonweni, behamba bayedingisweni ngenxa yezono zabo. Befika khona bayazi vele ukuthi hayibo isibusiso saNkulunkulu asifani mzukwane kuphila koSolomon noDavid asifani mhlawumbe noUza ezweni abapristi abangcwele baNkulunkulu akusafani. Yebo sikuyedingisweni, yebo uqala into entsha kodwa baba sezulwini yafika khona bayakhonona ngaphakathi babuka izimo zabo ngaphakathi. Abanye bathi silahlekela amadoda endleleni, abanye bathi silahlekela abantwana endleleni, abanye bathi silahlekela amakhaya endleleni, abanye bathi silahlekela imishado endleleni, abanye bathi silahlekela impahla endleleni, abanye bathi silahlekela inova. Abesiyafika uNkulunkulu athi kodwa wena ngumthandile. Fika moya kaNkulunkulu athi wena nguthandile. Lalela abashaya izandla abaliliselanga abambonganga ungabonwa abazange beshayele umnikelo wokubonga kodwa bakhonona. Uthi uyasithanda sihlupheka kangaka, uthi uyasithanda sithola ama-miscarriage, uthi uyasithanda iy'mbuzi zethu zingathi, uthi uyasithanda zinganakwa nokwanakwa. Uthi usithanda kanjani? Oh, that is the spirit of this age. That is the spirit of the church of this age. Libuza imihla namalanga ukuthi ungithanda kanjani? How means this is the spirit of this age. Let's get a spirit of soul. We are one. Abantu benikelo bayanema bebenikelo bayanema bebekhonza bayanema bebethe izinto kodwa abantu abathandiwe abalindi ukuncenwa abalindi ukucelwa khuluma nabantu abathandiwe. This behavior, let behavior never in the bandla lamandulo ibandla othi never
empilweni yakho. Konke lebekwenzeka empilweni ka-Israyeli. Lokungena ekudingisweni ukuhlupheka abangeleyo. Kwakungumvuzo wezono zakho. Kwakungasikona ukuphela kothando lukaNkulunkulu. Kodwa kwakungumvuzo wezono zakho. Lalela bakathena uNkulunkulu ngithandile. Abazange bangene ezilweni njengoba abanye benza. Baya phambi kwaNkulunkulu bathi babasonile phambi kwakho. Abazange benza njalo kodwa bakhonona endleleni. Baba nombuzo usithande kanjani? Usithande kanjani? Bebangazwa labantwana ukuthi uthini uNkulunkulu. He was saying the same love. Ayisho ku-Abraham. Abraham wena ngiyakuthanda. Bekasho lona lelo thando lelo. This is loyal love of God. This is the covenant love of God. Nakatshela ngiyamthanda. Uyabona? Siphila ku-generation lasazi khona ukuthi uthando ama-feelings. Ithando ama-emotions. Uthando yinto umuntu ayizwa ngaphakathi. Kodwa ngokulimi nasezulwini nakhulunywa ngothando kaNkulunkulu. Akukhulunywa ngama-emotions, akukhulunywa ngalokho esikuzwa ngaphakathi. Kodwa ikhuluma about i-covenant, isivumelwano uNkulunkulu asenze. Ngeke abantu nabeshada abangena othandweni, but they enter into a covenant. They enter into what? Into a covenant. Abangena othandweni, nabantu bebeshada lana, akekho umuntu athi othela ngiyakuthanda nami ngiyakuthanda sohlukanisa ukufa cha. Kodwa nalona kusho imfumo. Ebuhleni, ebubini, nanini, nakuphi, so zisihlukanisa ukufa. That is covenantal love. Ngoba imizwa ikhona namuhla, usasa ayisekho. Namuhla unefika, usasa unomkhaba. Namuhla ukanjena, sasa uhenye into. Kodwa lelo thando malimemezela, lithi noma kungenzekani kukunine nawuzohlukanisa ukufa. That is covenantal love. This is the loyal love of God. Ulikhombisa ngeimpawu ezintathu lothando kaNkulunkulu nawo amavesi. Number one, he shows it historically. Ubuyele emuva la ebuyele khona. Let's number two. Nginithandile usho uJehova. Awusiphendele futhi. Nginithandile. Nenze njani bazalwane? Akathi ngiyalithanda. Akathi ngizomthanda. It goes back to his. Athi nenze njani? Ngilithandile. Nokho nithi usithande kanjani na? U-Esawu akasiye umfowabo kaJakobe na? Usho uJehova. Uthena uNkulunkulu mina ngimthandile. Njengendoda ethembekile ithanda umngane. Njengomelusi omuhle enisa izimvu zakhe. Njengomlindi wensini onakekela umvini wakhe. I have loved you ngithandile. Ngithandile lokuthanda khuluma ngayo it's election of love. Niyabona siyama election lonyaka. Nakuya kwa election uyakhankaswa uyavotwa bese kuya-electwa ukuthi naku sekukhethwa ngekomiti sekukhethwa ngekomiti lokuthanda khuluma ngalo luka njalo. I have elected you umhlaba ungakasekelwa. Ngithandile ningakwazi ukwenza okuhle ningakwazi ukwenza okubi. I have loved you in eternity. Ngathanda khuluma ngayo uMpostoli Paulo athi umhlaba ungakasekelwa nasenivele ninazi nasenivele nikini uyabakhumbuza ukuthi lolu thando nilithanda ngalo it is not determined by your circumstances akho. Adetermine ukuthi uhambe esigodini sothi uzokufa. Adetermine ukuthi ukuphi empilweni. Ngiyakuthanda noma ngabe kunjani. I have loved you. Uthandile kungakaveli udinga ubhekene naye. But I have cherished you. You are in my bosom.
abatshela ukuthi I am loved you. Ningakadli izono eJerusalem ningivele nimthanda ningaka uyabona thina sireacta uthando kaNkulunkulu nasesibona igameko asenzela ngazo bese siyavuka ama emotion bese kuyavuka naloba bese kuyavuka naloba bese nendumi siyavuka omunye umhlabeleli athi nginakulo lengaphakathi kwami nganalo uthando kaNkulunkulu lendaba okhulunywa ngayo la luthando okhulunywa ngayo la uthando olungavusa ukuthi sikwa sikhona noma sikho isimo lesi luthando olungavuka ukuthi ingane zenza kahle noma zenzi kahle uthando olungavuka ukuthi umyeni wenza kahle noma unkosikazi wenza kahle kodwa luthando lumile njalo ziyoshuma zonke izimo ziyoshuma zonke nenhlupheko kodwa luthando lokukhona bantu bawethu alamazwi zonke ley'nkinga nazo zihluma phezu kothando kaNkulunkulu hluma phezu kothando kaNkulunkulu. Number 2, God's love displayed. Yabona awuseve abantu bayabuza abantwana bakaIsrayeli ukuthi sithande kanjani la kuMalaki. uJeremiya, uIsaya, uNkulunkulu uthembisa abantwana bakaIsrayeli ingcebo nempilo echicimayo nenhlalakahle athi ngisho ngeke bamiscarriage athi ngisho nemfuyo yenu angeke ikhubazeke nabo konke kwenu ngeke kuzokhubazeke. So la abantwana bakaIsrayeli balalela umprofeti uIsaya athi uyasithanda kodwa kwenzeka nazi athi uyasithanda kodwa sibone iqhubu siyakuyela ukuthi uyasithanda kodwa indlela siyibona ivile kodwa lokho wena ubile sibelesela ukuthi uyasithanda niyabona yini ukuthi leli bandla selicorrupt ngendlela emangalisayo kangakanani uNkulunkulu uthi uyalithanda linombuzo sithanda kanjani abanele ukuthi umntwana kaNkulunkulu na yini okunokufunayo amathi masujabulile uyehlabelela la thatha konke Nkosi yebo imfuyo yebo nani menginawe nganele kodwa bese ivela lezinto liyalahleka nentulo ngoba abantu liyacorrupt uthando abanalo kuNkulunkulu circumstantial uthando abanalo kuNkulunkulu situation babona ukuthi kwenzakalani bese iyavuka lento kodwa hayi abaprofeti abathembekile bemthanda noma ngabe nentshumayelo abayayibeka phambi kaNkulunkulu iba yisekuseni kodwa bathi kunomlilo lapha asishisa kasimemezele imali yesu. Verse number 2, siphindele. Nginithandile usho uJehova nokho nithi usithande kanjani na uFisawu akasiye umfowabo kaJakobe na usho uJehova ngamthanda uJakobe. It goes back to history. Nabambuza ukuthi uthande usilalela ngizonitshela ukuthi ngikuthande kanjani. uJakobe ngamthanda kodwa umfowabo uIsau wenza njani ngamzona. Yamuzwa umoya ngcwele ukuthi uthini uthi umoya ngcwele kulabantwana bakaIsrayeli labantwana mhla ehamba eyokhuleka kunina ekhala phambi kaNkulunkulu athi isibeletho sivulekile mhla esivula uNkulunkulu econceive benoIsaac lesi kaNkulunkulu wamethembisa uNkulunkulu wathi sethembiso sami sinawe Isaac uzoba nendlalifa nabekhulelwa labantwana abamawele laphakathi esuswini uthena uNkulunkulu ngamthanda kuJakobe engakaphumi nasesibelethweni ngamthanda engakabishwini kodwa Isaka noma uIsau ngamzonda ngamntomba uIsau usho ukuthini uNkulunkulu labantwana ngaphambi kokuthi benze okuhle nokuhle ngase ngivele elethile I have already elected in my life
bese uyabuza uPostoli Paul, pho nisho ukuthi akukho ukulunga yini uNkulunkulu? Uma khetha abanye ethanda abanye engabathandi. Abantu bayabuza ubulalelani, I love you ngaphambi kokuthi lona ningaboni lutho. Yabona ngale ndlela ngayo bengafanele ngokubuka kwethu uNkulunkulu ethanda uJakobe. Ngoba uJakobe bekawuhlupho kodwa isewu wayehamba kahle phambi kwaNkulunkulu. Nabathi lona ngeke aze abe indlalifa nombuso kaNkulunkulu. Lona uzoba indlalifa nombuso kaNkulunkulu. Athi ekhulelwe uRebecca phambi kwaNkulunkulu. Athi angake nibe nomhelo kodwa le inhlungu enizwayo bengaphakathi kungakafiki isikhathi wakhala phambi kwaNkulunkulu uNkulunkulu bezizwe zimthula sisusa ziya ngiko kubuhlungu kangaka wathe phuma isewu engomdala waphuma uJakobe embambe emacaleni ngoba kwakuyini uze befuna thina ngithandile nengingakahle sebhikiso before your situations I have loved you bona uneke mhambe ngayifunda endleleni umuntu akashintsho ukuthi uthetha kangakanani umuntu akashintsho ukuthi umkhombise namaphutha akhe into esengayifunda umuntu ushintsho ungamkhombisa ukuthi uyakuthanda umuntu uyakwazi ukuguquka uyakwazi ukutransfer umuntu ungamkhombisa ukwenza njani uyamthanda because lolu thando is foundational lolu thando uNkulunkulu it is foundational. Verse number 3. Kepha uEsawu ngamzonda ngenza izintaba zakhe incithakalo nefa lakhe ngalinika amakhanka asehlane. Verse number 4. Uma uEdomu ethi sichithiwe kepha siyakubuye sakhe izincithakalo usho kanje uJehova Sebawothi uthi bayakwakha bona kepha mina ngiyakudiliza babizwe ngokuthi umkhawulo wobubi nabantu uJehova abathukuthelelayo kuze kube phakade. Uyabuza ukuthi usithandelana ulalela ngimthandile uJakobe ngamzonda uEsawu athi noma uEdomu angathi bheke incithakalo lekho ekhona yazi ukuba kwenzakalani esikhathi sa-Edomu isizwe saka-Esawu nabethathwa labantu behamba ekudingisweni ema-Edomu noma abantwana ba-Esawu basho inkondlo lapha kumahubo 137 amahubo 137 verse number 7. Khumbula Jehova usuku lweJerusalema ngenxa yabantwana bakwa-Edomi abathi dilizani dilizani kuze kube sesisekelweni sabo. Yazi ukwenzakalani mhlaba efika amaBhabhiloni azothumba nabantu ayemile ama-Edomi eshaya izandla athi dilizani etshela abantu baseBhabhiloni dilizani kuze kuye ku-foundation kungasali lutho bakumkhuleko abantwana baka-Israyeli nabekhuleka phambi kwaNkulunkulu nabakhumbule uma besedingiswe bathi khumbula amazwi a-Edomu ukuthi wayesithuka kanjani khumbula ukuthi wayesithuka kanjani mhla sisehluphekweni kodwa la into emangalisayo ukuthi naNkulunkulu khumbulani ukuthi mina ngikuthande kanjani bayabuza ukuthi usithande kanjani uyabaphendula ke uNkulunkulu uthi izono za-Edomu njengoba wayenhluphe endleleni njengoba wayengithume endleleni konke ngiyakuphindisela u-Edomu uzowakha kodwa mina uNkulunkulu ngizobhidliza isizathu ukuthi bona abantwana bashi njengoba bona abantwana bami abalungileyo bami noma bengakha kangakanani i-Edomu ngiyawubhidliza lalela bayawuvusa abhidlize ngoba nansi indawo ongakhi naNkulunkulu wakhela ize ongakhi ngaphezu kwesayelo saNkulunkulu wakhela ize ongakhi ngaphezu
njengoba ngihlala ekhala uba osezulwini uzoloku wakhe awubona ukuthi kuyaphela eyihlalele kodwa ukhona ophindisela uJehova igama lakhe edilize kube ngathazana kube nalutho ngoba ulana abakhethiweyo kaNkulunkulu uthi lokho kuzoba isikhumbuzo ukuthi mina ngimthanda kangakanani mangithi mina ngangithanda ngiyaqhubeka ngiyangithanda nothando lwami enginalo ngani akusikho ukuthi nenza okuhle noma nenza okubi ukuthi ngangena ku-covenant ngiyangithanda. Verse number 4 or verse number 5. Verse 5. Amehlo enu ayakubona bese nithi uJehova uyakuba mkhulu kudlule nasemkhawulweni kaIsrayeli. Lapha amazango sisa. Thina amehlo enu ayakubona kanjani? Akungibona ngilwela mina ngiyakubona. Improvela ukuthi mina ngenza njani ngiyamthanda. Abese yavela umpostoli uJohane aselibheke uthando olungaka alwenzelelo aselibheke uthando olungaka alwenzelelo Sena nibize ukuthi ngabantwana bakaIsrael nibize ukuthi ngabantwana bakaNkulunkulu nibize ukuthi ngibomndeni kaJakobe engamthanda uNkulunkulu emusemusisi asibonge izwi laNkulunkulu baba wethu sezulwini uNkulunkulu wethu siyabonga izwi lakho abantwana bakho uNkulunkulu wethu namandla uyafunzana wena lezwi lakho uyafundisana nelizwi lakho yakuleka baba wethu namandla kusabaxoxi nabaxoxwakazi nalibanje abazoba nomthwalo ngabaprofeti bamendulo abathi usho kanje uJehova Sebawuthi abangeke basho ukuthi lesisho kanje kodwa bazoma ngesibindi athi leli lizwi livele ekhaya ezulwini leli lizwi lisuka kubaba osezulwini abawethu namandla sibona nothando sithande ngalo yasabisa nje uNkulunkulu uthi bawathanda izoni ezinje yasithusa nje uNkulunkulu uthi wena wathi Johane idaba zezulu ezimele wena zinamehlo ngaphakathi nangaphandle ubonile uNkulunkulu ukuthi nayizolo senzeni Uyasibekezelela ngoba uyasithanda. Iyasithusa uNkulunkulu le ndaba. Yokuthi amehlo akafutha malanga. Ubona umnyanyeka kwethu phakathi enhliziyweni zethu. Abantu abangeke bakubone. Ubona ukudona kwethu ngaphakathi. Abantu abangeke bakubone. Kodwa bese uyasibheka. Uthi kodwa mina ngithandile. Sabisa uNkulunkulu uthi usithanda ngale ndlela usaNkulunkulu intshisa kahle okwenza kahle usaNkulunkulu intshisa kahle ukuphila ngokungcwele usaNkulunkulu intshisa kahle yokumisa kahle izinto usintshisa kahle uNkulunkulu yokugijima emini ngoba ubusuku buyenza usintshisa kahle uNkulunkulu yokugijima ekukhanyeni ngoba singabantwana bokukhanya Yalamukela ngokubonga baba wethu sezulwini nalesi sakho. Amen.